ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ሰላም ነው። ዛሬ ብዙዎቻችሁ ባቀረባችሁ ጥያቄ መሰረት የሪሰርች ቶፒክ ሴሌክሽን ስራልን ባላችሁት መሰረት እሱን ሰርተን ይዘን መጥተናል ማለት ነው። ለቤቱ አዲስ የሆናችሁ ቤቱን ሳብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ እንድትቀላቀሉ፣ ነባሮቹ ደግሞ ዌልከም ብያለሁ። ሪሰርች ቶፒክ ብዙዎቻችንን ሪሰርች ለመስራት ስንጀምር የሚፈትነን ፓርት ነው። ብዙዎቻችን ጥያቄ ውስጥ እንገባለን እና ለዚህ አጭር የሆነ ቪዲዮ ምላሽ ታገኛላችሁ ብዬ ይዤ የመጣሁት ቪዲዮ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ፍሮም ዘ ቢጊኒንግ ሪሰርች ሴሌክሽን ከማየታችን በፊት ዋት ኢዝ ዘ ሪሰርች ሴሌክሽን ኦር ዋት ኢዝ ዘ ሪሰርች ቶፒክ ሴሌክሽን። ሪሰርች ቶፒክ ሴሌክሽን ኢዝ ኤ ፕሮሴስ ኦፍ ሴሌክቲንግ ኦር ቾይዚንግ ስፔሲፊክ ሬሌቫንት and researchable problems that the student or the researchers are wanted to do the research. So in this portion also we are selecting the research title. Also the good research topic is very essential for doing research. So very good research title should include well-defined topic. Again, it is sufficiently specific and clear, and also it is maybe that adds some new knowledge for the readers or for the coming researchers. So እነዚህ አራት ነገሮችን ነው በዚህ ፖይንት ላይ ይዘን ልንመጣ የቻልነው። አንደኛው about the definition ነው፣ አሁን ያወራነው ዲፊኒሽኑን ማወቅ። So the next point is why the research topic selection is necessary. So or what is the importance of the research topic. We have 3 or 4 points are raised for importance of the topic selection. It includes, or the right topic includes, the first one is it provides direction. That means direction, or it guides over all cycle of the research. What means that provide means? That means all the portions the research title should guide the researchers in doing statement of the problem, again making the research question, selecting the appropriate research methodologies and availability of the data. So from the beginning to the end, it guides the researchers or the students in doing research. The next one is it saves our time and resources. Again, good research title also make like, again another point is it ensure visibility of the research. It means this topic match availability of the time, data, skills and of the budget or proposed or planned. Again, another point is the research, the importance is it adds the quality of the research. Well chosen topic leads the clear statement of the problem. Again, it makes good research findings. It helps us in making good decision in our study. Finally, it increases academic and social relevances. That means it ensures research useful for academicians, scholars and different industries also. Again, the third point in this topic selection is necessary point is the procedure of research title selections. Again, we have 7 steps in selecting research topic. The first point is determining wide range of the interest. In this point, researchers or students select a broad area, broad concepts like health or like education and economic growth. So this in the first step, the researchers select wide portion or wide interested area. Then after that, the second step is reviewing literature. Reviewing literature means that researchers or students will read very broad concepts like read from they collect data from reading from books, again reports, again theories and journals to determine the research gap or to make correct and contradictory results. So the researcher should review different materials. Again, the third step is focus on a specific area or focus on the subject that makes those wide concepts to
ስፔሲፊክ። ኦኬ ቀጥሎ ያለው ፖይንት ደግሞ ክሬት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብለም ነው። አጌን ቼክ ዘ ቪዚቢሊቲ ኦፍ ዘ ስቴዲ ዛት ጋራንቲስ ዘ ዴታ ኢዝ accessible. Again, the methodologies are appropriate, the time and budgets are controllable, and also it is ethically approved or ethically available. The study ethically approved. The last concept is importance of the study is the topic or this study is unique or it does bring its value and it will be the outcome will be what helpful. ሶ እነዚህን ኮንሴፕቶችን ማወቅ አለብን። ይህን ከጨረስን በኋላ ግን ምን መውሰድ አለብን? ዲሲሽን ዲሳይድ እናደርጋለን ማለት ነው። ዛት ሚንስ ከአፕሩቫል እንወስዳለን ከዲፓርትመንት ኦር ከሱፐርቫይዘራችን አፕሩቫል መውሰድ አለብን ማለት ነው። The fourth and the last concept in this short video is essential points of the topic selection, or the very necessary points for topic selection are where we have also 7 or 8 points. The first one is clarity of the topic. Our topic should be clear. Okay, clear መሆን አለበት ማለት ነው። that means የትኛውም ኤግዛማይነር ሊሆን ይችላል አጌን ኢቫሉዌት የሚያደርገን ሰው የመጀመሪያ እንደ ሜዠርመንት አድርጎ የሚያየው how the topic is clear for readers or for the users ብለው ነው ኮንሲደር የሚያደርጉት፣ እሷ ነው ቼክ የሚያደርጓት ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። again the second point is specificity or the avoid overlay or broad topics. The third one is the topic is researchable or not. The topic must allow the data collection, again analysis. Here is another point, relevancy of the topic. Relevancyውን ቼክ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ checking the originality of our study. That means it's avoid mere repetitions from the existing paper or studies. Another point is interest of the researcher. Personal interest increase motivation and the quality of the study. ስለዚህ እዚህ ላይ አንድ ሪሰርች የሚሰራ ተማሪ ወይ ደግሞ ሪሰርቸር መጀመሪያ ላይ ውስጡ ላይ ጥያቄ የፈጠረው ነገር ላይ ነው መስራት ያለበት እንጂ ውስጡ ላይ ሞቲቬትድ ባልሆነ ርዕስ ላይ ቢሰራ ብዙም ኳሊቲ ላይ ጨምር ይችላል ማለት ነው። again another point is availability of the literature or educated source must be exist. ይህን ቼክ ሳናደርግ አንድን ፔፐር መጀመር የለብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከነበራቸው ነገሮች ሊትሬቸር ማናገኝ ከሆነ ኦር ደግሞ የተለያዩ አይነት ማቴሪያል የማናገኝ ከሆነ ይህን ፔፐር ስንሰራ በጣም ስለምንቸገር ኦር ደግሞ የምንፈልገውን ጎል ፉልፊል ማድረግ ስለማንችል ይሄን መጀመሪያ ላይ ቶፒክ ሴሌክሽናችን ላይ ቼክ ማድረግ ያለብን ኢሴንሻል ፖይንት ነው ማለት ነው። ፋይናሊ ኢቲካል ኮንሲደሬሽን it must have harm practices or relevant norms. እነዚህን ቼክ ማድረግ አለብን። ኢቲካል ኮንሲደሬሽን ሶ የምናጠናቸው ስቴዲ ከአገሪቱ ካለው ነገር ኦር ደግሞ ፖሊሲ ጋር የማይጋጭ ኦር ደግሞ ለመስራት አቫሌብል የሆነ ፈቃድ የምናገኝበት ቶፒክ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እነዚህን ሰባቱን የመጨረሻውን ሰባቱን ወይ ስምንቱንም ኢሴንሻል ፖይንቶችን ሆልድ ካደረጋችሁ የትኛውም ሴሌክሽን ቶፒክ ሴሌክሽናችሁ ፌል የማድረግ ፕሮባቢሊቲ ወደ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። የትኛውም ዲፓርትሜንት ሴሌክት ሲታደርጉ ኦቨርዳን ቶፒካችሁ ኦቨርዳን ኦር ደግሞ ብዙ ጊዜ የተሰራ ነው ኦር ደግሞ በዚህ ሪሰርች ላይ ዩኒክ የሆነ ነገር የለም ኦር ደግሞ እናንተ ምን አይነት አዲሽናል የሆነ ናውሌጅ ልትጨምሩ ነው ብሎ ጥያቄ ማንም አድቫይዘር ሊሆን ይችላል ኤግዛማይነሮቻችሁ ሬዝ ሊያደርጉ አይችሉም ማለት ነው። ምክንያቱም ዋናው የሪሰርች ዓላማው እነዚህን ፖይንቶችን ታች ማድረግ ስላለበት። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ